Što se događa? Naime, nemate vremena. Nemate vremena jer je tehnologija toliko uznapredovala da vi morate sve pokupiti u što kraćem vremenu i da naprosto nemate vremena za ništa drugo. Tako da imam povjerenje u mlade. Kad bi malo manje stariji se upletali, mislim da bi bilo još bolje. Mladi ljudi danas jako pametni, puno znaju i u biti imaju alate. Tweet. Koji mi nismo imali kao starije generacije. Sve je jako brzo, sve mogu brzo riješiti, ima milion solucije, možeš samo birati. Tweet. Ovim svetom, nažalost, vladaju starije generacije. Diletant. Ja ne znam ko je to biro. Ja sam svake godine išla na izbore, ja ne znam ko je to biro. Horor, evo, utoliko. Pa ljudi, Bože, što se to događa? Sve sam ja to od uvijek znao, sad nisam govorio. Vidio sam ja i mog djeda i babu, to sve isto. Sve je isto, samo imaju iPhone sad. Tweet. Promijeni pogled na svijet. Želim reagirati. Svaki diletant, masovna pojava površnosti, ti kratki tweetovi. Tweet. Imam osjećaj da bi trebali drugi to raditi za nas. Tweet. Sa godinama dolazi mudrost i znanje. I mislim da će postepeno i mlađe generacije shvatiti da će, nažalost, greške moje generacije morati ispravljati. Žao mi je mladi. Moje generacije i generacije prije su prirodu iscrpale do dna. Žao mi je mladi, vi ćete morati to ispravljati. Žao mi. Svi vladaju, samo ne ja. Vladaju stari kreteni, vladaju mladi kreteni. Kreteni vladaju. Mislim da za meni osobno da treba biti u toku. No, većina stvari nam nije potrebna. Ne baš. Mislim da to nije baš... Kultura amatera. Znam da ništa ne znam. Jak stav. Stav. Nedavno sam pročitala knjigu. Odrasli smo s tim. Imam knjiga. Ja u toj knjizi odem negdje drugdje i ja nisam tu. Jako poštujem književnicu Dubravku Ugrešić. I ta karaoke je kultura. Čaša je uvijek do pola puna. Mislim, čujte, ja kad gledam recimo sebe, ja mislim da sam tek sad postala bedastija nego prije. Ne znam tak. Čujte. Dignem se ko Feniks. Karaoke kultura. Već sam ti rekao da sam isti idiot. Ja bih toj osobi preporučila da potraži stručnu pomoć neku. Pa to vam je jako relativno. Nekom da, nekom ne. Jesi u pravu? Ma nisi u pravu. Ništa, učite, radite i snalazite se u životu, ne? Ne znam, ja osjećam njemu treba promijeniti pogled na svijet, šta da vam kažem, jednostavno, ako je nesretan. Šta? Šta? Tweet. 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 Stav.